Manis kuningan ane setada bakat antosa. Oh iya dine sayang ang beli mejanji ialah kardeket. Selia kena beline di subane iraga ketemu nanging sing mekelong rasa yang suka rasa bahagia yang mengganti duka. Sakit hati dewek beline ane buka jani tepuk beli adi suba ngajak nak muani beline adi memanying-manyingan dorsahasa ngenyorin dewek beline beline yen amondo rasa sayang beli tekening adi rasa sing sidang beli nerima Satia ken rakan adi ane buka jani tepuk beli adi suba ngajak namuani diarep beli
ke